kwatova kutongokumbira amukwanisa kana kuita mamwe baba ma-DNA kwatova kutongokumbira harasi uye ma-DNA haatenderwi kuti ndifakazi mhinduro yenhema. kwatova kutongokumbira Baba ndizvo zvabuda musarudzo ndizvozvo. muri shuwa Hapana zvarizota ere I'm very very sure. I'm very very sure nazvo. Joshua we ewe Joshua aiwa sosufute kamba manga marizota arikuna kupotsa mai yacho lapho urongo mina ngithi Joshua usuphekhile masakana kusuhamba ndiri kuti mwana anogona atori wangu mai yacho hayi sora usandidedze Joshua every day muJoshua awuso wena ubaba kanyasha nje mwana ndiwangu ama-results athi awuso baba kanyasha and wena the fact that ekuseni mina ntambama ubungiremind ukuthi wena ufuna ukwenza i-DNA ngaze ngakhipha imali enye yami esikhwameni sami ndandisiri shuwa angithi ngibuhlunga leyo mali ngoba yini engayikhipha DNA ndiyekunyepa mwana ndiwangu mai akaze anyepa mana ayikho yimbe oyingenayo uza ngenzela ifavor uzahambe uyocollect imali uhleli ngini eyokuyayenza u-round 2 wama-DNA antona wa-trust lapho uzabe uhleli ngini ngisacela bandlu ukuthi mwana ndiwangu mai yasha it's not like sorry Joshua bhuti wami sorry awusayoni hayi wena usondoda phela andingubhuti wami so ngizacela bakithi ungihambele uyodinga imali ngale okwami lawe lokho ukuthi sanyasha nanyasha kupheli ndakukumbira wangu bekugara kodwa hayi sorry awusahlali la awusangincedi phela yabusahlaleni la nxa wona awusenguye baba kanyasha manje abusahlaleni ngiyakugcineleni ngigcina unyasha ngigcine wena soze phela kodwa ukukumbira umayasha ndogara nguthi awulancedo right now that's what ngari wangu mai kodwa angizwanga ayikho yena leyo yengekho ungangena la ngapha ipolice order simple manyasha ngiyakuphathela amasaka akho chindipa hangu chero chindipa gitara rangu ndinoridza ndiwane mari manyasha